Buse liya ko jamhira ban am ni imanu bandiraɓe ñalawmo yettima ɗo jammo jengi ha joni noon soirée hoɗo jaraten daram ga soirée o en gari ha ɗo eɗen mbiya bandiraɓe Allah jarama on jarama on donna rendez-vous demain à 18h heure heure mo joguiɗen o à 18h demain inchallah en direct sur la DSTV. Salamu aleykum wa rahmatullah ñalawmo jammo weli yalo kelwal de jam kuma nga gis ba fecc ba bëri o yi jiɗɗo yiide ama hawo waɗa towfi ku bëgg gis ba fecc ba naaw o yi jiɗɗo yiide ama hawo diwa ku bëgg gis ba fecc ba sa yo war seedara ku bëgg gis ba fecc ba dugg ci caaya jàmm o yi jiɗɗo ama hawo ɗara caaya jàmm suno ɗi ñëw lente fële ca kaare on kooti joni gasa wala gasi kay 23h yoni ouais on yi yon jawɓe coto ko beeji rabbini toro ko kamɓe mbaɗi ɗon jogiiɓe biyeji mumen ɓe yo jaw usmano fecc ba def caaya le janngo hawa ha caaya seeko Sidi Diop ñëw na Sidi Diop a yettima joni anani ken bouse fi hay goto to yama min noddu Sidi ara min badde ɗo e morceau